Sekerpat kirkot tungilong biasa tapi nang yakran spet po sekretariat itu unik ba kirkot dan ya habis po kabar sekretariat bak ay bami ta yakran na kaliang dumi kumpinulam sebenarnya tips kirkot baro buat ya ka ada ka ay kami ka bang bombonto na kaliang kasen ni song seperkat da goi bat lat di sejam nang ni sukmat na sukentu tang tay dikot ginlong biasa enap ay ka waka berkarai bibi sekretariat sarkar seperkat ay bami ta yakran spet po sahabat boleh sebut Ya pemerintah apa nih sebenarnya? Sebenarnya dan ngin up si por arpor ngin sa pet tolong kemah para rekod ya biang kami kata. Ya biang. Kawai so bi ba ya kedekaan la ada pulih le kendon bi bang nilai i kendon di bakta yang bahaya ka jenglong terai ke jengi kendon siap bang nilai persyak bet kita kendon tadi nilai cibet sekretariat mengikua ip di korup punya don lang bala dai biang ke jengi keran kan biang lada kambiang kemengi haban menteri biang pada segi wei pat kilat jengi ki ya menjor We are deleting the words from section 3, subsection 3 of section 4, clause 1, the last line which says, and I quote, creation of land banks through direct purchase of land or other means is being removed and being deleted, to give